جا آمده دن باش تماشاوانن هیجا از ماشالله دکاک به کرته هفت پیوینه کی لگل ومه دستی و یکی آدار 2019 انده هلبجارتنین هرمی لباکوری کردستان و ترکیه پیک هات ده انجام وان هلبجارتنان ده هدف بقاس 65 شارداری به دست خستن که هن شارداری جیین اتفاق با او پارتیین که به هدف را اتفاق کربون ده و جوی قوناغی حتی نها تنه 4 شارداری دستی هدف دمانه یه دن با آوایی که قیم دانین سر و او شارداریش دست هدف درخستن یک جوان شارداری اتفاق جی شارداری پیرانه بکو سروکاتی و برز فلات ay görendike naha ew li gelme dest hedefê kişan niha bi awayekî serbixwe berdewam dike şaradartiya xwe bi xêratî pêşî vê pirsin gelek spekülasyon li ser ve hatin kirin yani hinekî gotin hikûmetê zext lê kir û dest ji hedefê berda hineka gotin zexta hedefê li ser bû êdî nekarî îdare bike dev ji hedefê berda îstifa kir ون سر ناوی پدک باکور تبلیغ البجارتنا ببون جلیسته هدفه و چما استفا کر دکاری هنگی ویا کج من رونی بکی نزخت حکومت نزخت هدفه سر معبو یک پروتکل یک معبو گور بوی پروتکل ما استفا کر یعنی زخت تو یک کسی سر متن نبو باشه هنگ عالی دبیجن که بطبیعت عالیان هدفه دبی به وفاداری الهمبری ما به وفاییه جبرکو جلیستا هدف کتن هلبجارتنی اگر به سر خوابه که پدکه باکور بکتن هلبجارتنی تو شارداری بدست ندخستن دویا او مد نیوی ریدا نهیلن وان جو سبب ورد نه ما نیوی ریدا نهیل یعنی ما جوخه پروتوکولا ما هاو به هر دو پارتیان دا یعنی به گوروی پروتوکول ما یعنی ما گوتو بو چو وقت ها امن کاربون ام جواب و دقتن باشه و چما نکاری؟ یعنی ام نکاربون باف تبک. صدام چه بود؟ تو یک صدام وایت نبود. چونکه گله کس مراقب دکه یعنی صدام سیاسی بود، صدام ایدئولوژیک بود، یعنی جبو کو قیوم نه سر پیرانه و در هدف بردا. نه جبو یعنی قیوم حیایی رو ما یک تشت قانون سازی نکریه. یعنی قیومی یعنی از نباورم ام هدف داشتیم قیوم نداتن. ها جبو چه قیوم نداتن؟ yani me belediyede siyaset nedikirin. Yani em ji bo xizmetê çûbûn divê. Yani me em hînayîs em xizmet xwe dikin. Yani em nîfaq naxin mabêna milletê. Em nabêjin viya evî partiye viya evî partiye em bi gor wî xizmet nakin. Yani em her kesî re xizmet dikin. Ji bo wî yani tu yek pirsgirêk me tune bû ji bo qayyûm tê ser me. Dema van tişta dibêjin û hajî dibe ku bêfêm kirin. وکی کو او شارداریان هدف نفاق خسته به نوا خلقی و بی قانونی کرده و جبرویه که قیم دانی بن سر شارداریان هدف نه ام نکارم بیجن ام تشتک وریزم نا بیجن یعنی ها من نکربو ویا و حیایی رو لهلا سیاسی دام بیجن یک شخصی من یک تشتک بی قانون کرنا متنه بو ها چیه ام حیانا ڕێبەزە بەرزانی دا me siyaset kiribû û ez viya her daim dêjim yanî belediye cî siyasetên ne belediye cî xizmetê ye ha em ji bo xizmetê em amade bûne ji bo wî wazîfê û em xizmeta xwe jî dikin baş e herî dawî beriya du roja hedefê derheqê we da beyannameyekê de daxuyaniyek da û hûn şermezar kirin got felat ay gören şaradarê ittifaqê kul ji pedeke bakur tevlî lîsta me bûye hevaleke me yani hevseroka we ve ew ji kar derxistiye ji kar avêtiye hûn şermezar kirin û gotin haya partiya felat ay gören jî jê tune ye ev çi qas rast e dikare hinekî ronî bikî mesela rast dêjin yani haya partiya min jê tune yani viya aslında viya ne tiştek siyasiye viya yani nava belediye de yek guartineke yani o iz destê min daye yani ew guartin ha kî baş şixlê xwe dike kî daha baştir dike yani tiştek siyasî ne viya tiştek nava belediye da yani nava şehredarî da me yek xebatê kiriye yani em derneketin em tiştek xebatêk siyasî nekiriye yani ji bo wî xebera partiya min jê tune
باشا ياسمين وشربو نوسا بله وكي حفسروك بحقي وهبون ويش كاربا فيجن yani عالية قانوني دا نابجم عالية أخلاقي دا برسا yani Ali ahlaki da tabii rast ne bu ama nikarbun bavra bir şekilde. تما Vaktak merun nikarbu bavra bir şekilde. Yani merun mecbur yek rek dibine. Ha am nikarbun bir şekilde miz vire di. يعني سدام شبكو وناد كاريون بهفرا كارب كان بخرط Yani gotin nayim gotin yani bejin yani am nikarbun bavra bir şekilde. يعني تجلس سر فرض ذكرن يان تشتين واد قوتن قبول نذكرن Ya yani دميجي دا والهف نذكر meci de am lavnakin yani ava mayek cüyekten edicin. شوا Yani az dejim ya bir am nikarın ama var vekiri bejin. بس دبكو قريزين مازنتر دركبن بيشا روجا دا نافبرا وهدف دا ونعمدنا جوي تشترا Yani o şahs hemen az amade me yani megoya alaka yani pedeke bakuru vi işe alakayı pevatına vi işe me besere xwe ha jiboçe megoya xabatek nava belediye da ha am nikarbun ba bişokliyana me jibovi مثلا ونواكي بهداك باكور ونتبلي هالبجارتنا بون دليستا هدف دا وندبيجن جي شراداري جي خدمتي انا جي سياستي siyaset. باشا واش خدمات كاريهم بكن دفي بيفا جوي دا فرق واو شراداريين دن تشبو مثلا تشتكي بربشاف هيك ونبيجن ام ميناكن Yani fark ama o edine çavana am bejin ha me belediye ji qayyum devirgirt ha belediye me pirani ne vek belediye dine xıstımın bindeyn ha jibok ne xıstımın bindeyn yani vay nezike 2 sala herhalde semeh memana 2 sala meteve yani nezike 20 milyon me hizmet kiriye yani via tabi liver gotin yani mervgara hara nava milleti bebine sadece 120,000 metre kare me günde 6-7 günde piran me parke kiriye me çarşıya pirane pazara yani epey nezike 20 milyon me hizmet kiriye nava evde salanda ha via jiboçu me kiriye jibok deyne metine bu deyne şeredaritine bu yani perekatiye me pe hizmet kiriye anaz nezike yani 3-4 milyon iz deyneme heye belediye pirane. عندما مجلس تشوال تكليه وتشوال عندما مجلس را عاجز نين جبر في هلوستا و هدف وبهداك باكور tekliye ama hoşa yani çima hoşa jibok am gişt ji pirane ne ha am jibo pirane hizmeta pirane am magotiyam hana jibowi yani tekliye ama hoşa tu yek باشا وكي وكنترول وكي مثلا ون شاردارم نج هدفنا نج بدك باكورنها وميكانيزم كي كنترول ون خلاتيه كي بكن وكي وكنترول yani devlet vayta kontrol dike yani tu yek belediyek bir kontrol ne yani am bejin sağlayacak, sağlayacak müfettişe devleti, kaymakamaya, valiye yani şu belediyetten beni kontrol anda yani parti ne kadar belediye kontrol bike yani partide çava bekica sıfatı belediye kontrol dike. جبركو دناف ليستا بارتيا دنا بلديه Yani tamam nav lista parti anda ya az via her daim diyeceğim. Yani şehredari belediye biştu siyu yeki adar embejin helbijartın xlas bu tbuy seroke şehredari. Alakat tu parti bev namine. Tu mecburi yani tamamı milleti ra hizmet biki. Te şehredari tamamı milleti, tamamı parti yani. الدناف هدف بدا جوانات كاري في خدمتهم بكن Yani nava HDP'de tabi henek zahmet bu yani Brastiyana bunzanın gelek kayyum avetin belediyedini Ali hizmet eda emni karbun hizmetten bejin vaktakta hizmetek duhastin zuzu ne digiştin te ha jbowi megwa millet axara 5 salan da hizmetek bik. باش زار سپاس دکم کوتا فکر زمان خمر پارداکر تماشاوان هجا فلات آی گرن شرادار پیرانه کوج مالباتا شیخ سید او بخه هنکی ما بحثا پرسکریک نافبراوی و هدف و هر وها مثلا اتفاقیه پدک باکور هدف و دست کشاندن اوی از لیست هدف مکر حتی کرتا هف پیوینه کردن
هر شاد بون